Ipuriaing Diyos kapilianman, ulitin kayang kayapan, ibietala kaya di ngainin kamatamu, ingke katasam lang dapat at kapagnasan.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Ngeniyak pangyang kapasalamatan karing makatuking pamilya. Remigio Mercado and family, Mr. and Mrs. Feolalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. Harvey Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Lalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Marjuan and family, Chito Carewan and family, Cortez and Joseph San family, Edna Galura Jurado, paraking kayang birthday, Datu Galura family, paraking birthday ng Monet Santos, Renato Rivera, Luz Di Macali, Roger Arceo and family, Felipe Pineda and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Marian Lugtu and family, Pagkakabari ng Jervy Maningas, Attorney Arthur, Dr. Victoria, and Joey De Jesus, Daisy Magtulis, Juby Salamero, special intention ng Joey Jimenez and family, Mr. and Mrs. Nick Coronel, Edwin and Monet Santos, Tricia Nicole Magcalas, Ino Soriano, Ricky Duncan, Clarice Matic, Jesus Ray Bognot and family, para karing good health ng Rudolph Joan Lopena and family, Palyasig and Sagum family, Juanito Palyasigi, Yabe Talabuking panalangin tamo ding kaladwaring makatuki, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Ruping Dumlao, Antonio Oliva at Bener Lacanlale, Rosita Lermen, Christopher Carreon, Emiliardo Yalung, Erlinda Juan, Zenaida Palma, Elsa Sulueta, Remio de Guzman, Chucky Garcia, Alejandro Yalung Jr., Aurora Rakis Reyes, Vicente Florentino, Annalisa Ambrador, Onofre Kiambao, Elena Puno, Cecilia Asuncion,
Norma Di Macali, Ligaya Arceo, Florencio Gallandes, Leonardo Rivera, Alejandro Rivera, Salvacion del Mundo, Serapio Napi, Domingo Kilala, Norma and Policarpio Di Macali, Nestor Rodolfo Diwa, Pablo Rosalia Rivera, Enrico Magtoto, Mang Placida Puno, Jesus Corazon Palyasigi, Angelito Sadsad, Violeta Magtulis, Alberto Magtulis Sr., Rosita and Solomon Bayon, Roberto Soriano, Cambeda rin sa Blanca Laduaking Purgatorio. Talakad tayo. King lagi ning ipam po ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen.
Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiagom ning Banal na Espiritu, manatili kay kayungan. at kekaan timurin. Kapatati sadya tala rin kay katang sarili, king kapag masusyan kaniting banal na misa, kapamilataning pamanyisi tamo karing kay katamong kakulangan, at pamanyawad kapatawaran, king mapamakalulong ipa. Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan. Aminan ko. King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, may kasalo kong bina, king pamisip, pamagamano ang pong pamanyapat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king maipasukat sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panagako kang Nuana Mariang Kapilamang Birhen, karin sa blangang alam kong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutang. Ing Dios sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Dios sa ginumi, ating meto nga bagay kulang ke kami, yapining atalas tas mit asane, ing migit kang maulaga, king sanu pamang bagay. Matampamo sanang katmuan ding pusumi, karing pibandyaning lugod mo, ban ing sablang makayaliwa kaniti, binanang maging alangulaga, malagwamin ng isakwil, ban makatuki keke ko, kambena at magisan metong karing kalulu, Yesu Kristong ginumi, manggaman kingalanganga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Menalangin ko at mibiyaka ko ing katalinuan. Menigapu ko at ing espiritu ning kabiasnan, dinatangya ka na ako. Pepalalo ko ing kabiasnan, may git ka ring setro at trono. Ing sablang pibandyan, alang ulaga, nung keya pakilimpi mo. Kingisano pa mang diamanti, eke pakilibe. Uling nung keya ako pakilimpi, ing sablang ginto, may ngari mong karamput abalas. Nung isiping mo, kayang sablang pilak, bala mo, mistola mong burak. Liguran ke may gitking masanting apami kakatawan o king legwan. Pepalalo ke may gitking sulu, ang tinaning inglinang na, e biyasang kukupas. Kambening dinatangka ko, ing sablang mayap abage, ing pibandyan adaralana, emu abilang-bilang. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ituro mo kami, king imbye makuya dya, ban puso mi king belwan, mi pabiyas na niya. Ginoo, ing kaya kang muwakya kami, ang gakapilan, kaya kalasan ang lunusan, dening kaya kang alipan. Kagising mineng abak, katman mo kesa, king lugod mong alang kupas. Bandalit kami at tumula, kabang mabiya kami. Alilan mong tula, itang kalungkutan, akya kami pepagpa, kanitang panahon, ning kekeng kasakitan. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmulalang depat mo. Bustan mong ding palipi mo, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginong Diyos, ing kaya kasanang bendisyon, ibiye mo kaya kami, king sablang dapat mi, tagumpe, kaya kasanang ibiye. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Ing amano ning Diyos, mabiye at mayupaya. Maigit tataram kesa king sano pamang espadang doble taram. Managlus ang gana king nula mikakabit, ing kaladwa ating espiritu. Ang gana karing pikalukalwan at busbus daring butol. Asa sa gira na patiing lihim ng pagnasan at kaisipan ng tao. Nanuman alakang asa likot king Diyos, ing sablang melalang makabuklat at makalantad king kayang panimanman. At kaya tamo mo niya kwenta tungkol king kakatamong sarili.
ing amano ning kinu. Salamat King Diyos. Mapalad la ring pakalulo king Espiritu, uling karilay karyaning banyo. Ingino manatili ake kayo, At kiekaan timor, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kieko. Inyang mama ko ni Jesus, ing metong lalaki, pupulay ang linapit kaya at kitang na, maya pa maestro, nanoing daptan ko, bakong kamtan ing biye alanganga. Pekibat ng Jesus, bakit tausan mo kong mayap? Alang mayap no nemo ing Diyos. Balo mo ring kautusan, eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram, eka mamirait, igalang may itatang mo, ampon iindu mo. Maestro nga na ning lalaki, ibat pa anyang anako, tiparan ko no reting kautusan. Kingmit mong lugod, Jesus, linawin ng maratna ing lalaki at nga na kayo, metong pangbagay ing kulang keka. Muli ko, pisali mo ing sablang kayatinan mo, at ibiyan mo karing pakakalulo, at mikapibandyan ka karin banwa, kaybat tuki ka kanako. Inyang damdamanan ning lalaki iti melulam yalupa, at melungkot yang meko, uling tutuyang mabandi. Kanita inarapanong Jesus ding alagad na at nga nakarela tutuping masakit karing ating pibandyan ing lungob king kayarianing Dios. At ding alagad may biglala kareting amano dapot nga napang tinuglong Jesus, anak, tutuping masakit karing ating pibandyan ing lungob king kayarianing Dios. Mayan niya paking meto nga kamelyo, ing lungobya king busbus ning karayom, kesa king meto nga mabandi, lungobya king kayarianing Dios. Lalo lang mi pamulala ring alagad at mi kukutnanan la, nung makanyan, nino ing miligtas. Linawin nung marat ng Jesus at nga nakarela, karing tao iti masakit malyari, dapot king Dios ali. Ing sabla, apapalyarianing Diyos. Ming salita ay Pedro, lawan mo, likwan ming sabla at tinukikike ka. Nga ng Jesus karela, at sasabihan ko kaya kayo ini, nung lakwan nening ninuman ing pibalebalen na o kaya ing kapatad ng lalaki o kapatad ng babae o kaya yenduna at itatang na o kaya ring kayang anak o asikan, king uli ko, ampon king uli ning maya pabalita, tanggapyang dinadinala na ukdu king panaw na iti. Bale, kapatad, lalaki, kapatad, babae, indu, anak, ampon asikan, at busal ning kasakitan ang timurin. At king panahon adatang tanggap yang biye alanganga.
ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kay ko, Kristo. Mayapayabak po pasibayo, Maya payabak mo ng puno. pasibayo atlong punto a pamigunam tungkol king may basang ebanghelyo ing mumuda tungkol ka rin kautusan ing kadua ing magis amano yang Latin at tiro dareng eswita kay kami iburi ng sabyan sige po atin po itas me po idusog me po panyagad me po magis ating katlo ing tutuki kang Jesus nano yang buri ng sabyan. Linapit siya ing mabanding lalaki king ginutang Yesu Kristo. Maestro, nano yung daptan ko bakong kamtan ing biye alanganga. Metong iyang kutang palagay ko po atsukan kaya katamo yun yung kutang ini nang makananong mika biye alanganga. Biye alanganga at tsuka banwa. Makanano kang miras banwa. Makanano tang miras banwa. Itingan yung pigagap tamo, emo king Aldoldo, nunay pa naman, neng pupunta tamo keng Pisamban, neng mga di tamo, neng maninap tamo. Pigagap tamo, malapit niya ring ingaldo da ring kekatamong kaluguran na miyangobye. Panalangin talang panalangin balang misa, mika alang anggalang kapaldanan, kapayapan. Nano inggawan, ban kanita, mirastangan banwa. Nano inggawan ko nga naning anak aning lalaki, bakeng kamtan ing biye alanganga. Sipo ing pamisip na, nung gawa na ini, akwane ing biye alanganga. Balamo mo, nung ating niyang gewang step 1, 2, 3, and 4, akwane ing biye alanganga. Mawawalaya itang aspetong ing biye alanganga, metong iyang maragul agrasya, ing Diyos mo, iyang makaibye. Iyang makaibye. Ating metong pong kwento, den kanong Aprikano, atin lang paralan, para ban kanita, silude ing metong matching. Potang manyakap lang matching. Pitnande kano ing buko, ilakode laman, pitakob deng pasibayo, busbusande keng libutad. At keng libutad, palublang metong orange. Balamo mo padwas siyang pamingwit. Pota kanong abaw ni ning matching, itang orange. Kwanane keng metong nang gamat. Pakikwana neng metong ang gamat. O neng busbus at neng kalati. Ustuyang bilog ing kayang gamat. Makakalawat yun. Kabang papalwal ni ing orange ketang buko o ngungot. Karinde silwan deng manyakap. Silwan deng lambat. Bahan kanita ay makapulay. Pero akakit no kano ding matching daratang deng magrakap kayo. Hanyapin pagkapalita ng ilakoy kayang gamat. Ing panalangin na ning matching. Diyos ko, emo po iligtas me po yung kanakong biya mo parakap. Pero emya mo naman papatabili ka na ako ining orange. Manyaman niya ining orange. Makanyanyang marakap ing matching. Bala mo po, ini metong iyang paralan ban kanita arakap de ing matching mas burine ing orange. Burine kanan ing orange. Ene atabili ing orange. Balamo mo makanyan po ing milyari keding lalaking linapit king ginutamong Yesu Kristo. Nano pong gawan ko ban kanita, kamtan ke ing biya langanga.
Step 1, balo mo rin kautusan ni. At nung lawentala rin ang kautusan, tungkol, dahil binggita na ni ginutamong Yesu Kristo, tungkol laking pamakyutos ka ring aliwang tao. Eka mana ko, eka makamate, eka makipangalugod, eka maglaram, eka mamirait, igalang may tatamo ang poy mamo, tungkol langan relasyon ka parang tao. At nang pegibat na, malambot ko no pong gewa rin. Siguro po, nalamo gewang misan, no nekabang bien, no? Anak ko pa mo gagawan ko no rin. Di masanteng, nga naning ginutamong Yesu Kristo. Pero, ing pakibat na nining lalaki, balamo mo naintindihan, o ba't gagawa no rin ang kautusan na reta? Para nanulo. Datang kautusan, kamakamate, sasadya niya mo ing sarili na para keng mas maragul, ing pake na den kautusan. O ba tutupag tamong utos? Bang ganita masalesya tamo pamiutos ka rin aliwang tao? Kailangan talang tuparan den kautusan? Bang kanito, lampasan talo, ring kautusan. Ibiyeyo ing sarili karing aliwa, kasuywan karing aliwa. Ini, o hinding magis. Detang kautusan, pamagsadya laban kanito, agam panan may kulang kuming pangmetong nga ng ginutang Yesu Kristo. Muli ka, kunan mo yung pibandyan mo, pisali mo, ibiyan mo ka rin pakakalulo at kaybat kasakit na tuki ka kanako. Nanong po rin ang sabihan nini, pisalita lang ang den kay katang pibandyan, lakwan tala rin kay katang pamilya, den kay katang anak at tuki taking ginutang Yesu Kristo. Ang pangali. Ini agkat din ang ginutang mong Yesu Kristo, ining lalaking tutupad karing kautusan agkat ning magdesisyon a fundamental. Nang mawulaga ko, ingapong Ginoo, o yung pibandyan mo. Kanino ka? Kumapit ka kayang orange, o kayang kang kalayan anting matching. Ninong pipilinan mo? Ninong mawulaga ka? So mayakit siya keni, nung nanong mawulaga, kening lalaki. Maulaga, sabi ng Ebanghelyo, tutuyang mabandi. Wapi naman. At pisali ko, pigpagalang ko ini. Pigpawasan ko ini. Tinipon ko ini. Sinese ko ining pibandyan na ini. Linangkap ko. Kaya ba't ibiye ko, tuki ko kaya. Anyapin ko complain la rin kaya dengan lagade. Digpaning mayap nga nalikwan mi la rin pamilyami, tinuki kaya. Uning miligtas kaya kami. Kay miligtas, tinuki na kaya ka. Den mang alagad, alikwan ding pibale-baleda, ela pa usto, pakibat. Uling eya pa buo, ing karelang pilubluban at puso, king ing Ginoo Yesu Kristo, yang sentro na ning biye. Asisi tayo ning mabanding lalaki, ali tayo. Pero, may mili. Pwedeng mamiling pibandyan ang po yung ginutamong Yesu Kristo, eko po balo. Apiyag ng tamo, palagi ko. Pero bala mo pa pamilina nining ginutamong Yesu Kristo ining lalaki. Pisali mo yung pibandyan mo, biya mo ka rin pakakalulu, tuki ka kanako. Bala mo sasabihan ng itabili mo yan, kalawat ka kanako. Maging kalulu ka, ulinging pakakalulong alang asahan, ing kapitan namo, ingapong Ginoo. Pwedeng maging makanya yung disposisyon tamo, ang giyangating kang pibandyan, makasadya kang
Deng Jesuits po o Pope Francis awsan ni indifference, holy indifference. Okay ming mawala, basta sisiguraduan ko, king kasalpantayanan ko, anguwa na ako ni nga pong Ginoo. Kailangan tamong tumibe ketang disposition at conviction ay ito ning kekatang kasalpantayanan. Ining mabanding lalaki inaagyo anyapin nga na nekasanting pangaka-translate kayong kapampangan melulam yalupa uling enetinggap ing imbitasyon na ning Ginoong Jesucristo ating pangkulang keka ban kanita misadya kang masalese king biye alanganga yapin itang alakang asahan nune ingapong Ginoo. Alakang kakapitan nune ing Dios. Alakang tatalnan nune ing kekang kasalpantayanan. Makanyan neng sasabihan itayng parlalan ning pamanabili keng nanuman kakapitan tamo. Kasi po itamo nga natin tamong kakapitan ngan. Iyako ating kumpay sayangan. Manyalese akong libro, ilang pibandyan ko, ilang tinutpon ko, uling pigastusan ko lo. Yako buring ugse, ano mang may silablo, ning ating may wala, kayong pibandyan ko, neng kay ekbalang gawan ko. Makakapit ko karela. Makanya naman disposisyon ining lalaking mabandi, anya may lulam ya lupa. Katataulian po, maulagala reng kautusan. Ing sumatotal da reng kautusan, eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka mamirayit, dening kautusan na reti, tuturuda ka na mong luguran niya yung Diyos, luguran niya yung kaparang tao. Oreta rin kautusan. At hala kakalingwan deta, maulagala. Dalan la pamurin papunta banwa. Pero itang tutuking step, itang magis, yapin itang dinantalang pansin, suywan tala, din katang kaparang tao. Ibiyeya ing sarili para ka rin kaparang tao, ban kanita po miyangatla, ban kanita lumino la isip, ban kanita aturo tala, ban kanita ang giyang saguli mo, panamdamandang atin lang kayabe, para ban kanita akit dang ilamag dili-dile, babye ing sarili king kaparang tao. Kasi, nang babiyeming sarili mo king kaparang tao, babiyemian naman ing sarili mo king apong Ginoo. Ita ing pamanuki kang Yesus. Ing makiabe kareng talatukin na ning Ginoong Jesucristo. Aalang pigagap. Nune samban niya ing Diyos at suywan la ring kaparang tao. Makanya ning tutuki king Ginoong Jesucristo, magdili-dili, nunay atin niyang komunidad, daring talatuki, babyede yung sarili da, para kareng aliwa, at lulwalas ing kapit da, king pibandyan. Baka sadya lang magtabili, king nanuman susumbagal, king kasalpantayanan, king Diyos. Iti po yung panalangin tamo kaniting misa. Ing tunggal ditak, iyang yuyuna tamo, tanggapan tamong mas importanti yakeng biyeko, ing apong Ginoo. Migit po, kareng material apibandyan, migit po, kareng kaluguran tamo king biye. Migit pa kareng friends tamo king Facebook, mas mumunaya ing apong Ginoo.
Ipanalangin tayong balang metong, mumunayang mumuna, ating pangkulang. Palagi sanang matibe, itang kapanaligan na ito, manwala ko king Diyos, tukyan king Diyos, pamintuan ke ing Diyos. Talakad na po, at ipasyag namin kay katang kasalpantayanan. Gitamongan, Sasalpantaya po king Diyos, ipang lubos mayupaya. Linalang king banwang pong yato, at kang Yeso Kristo nga nakabugtong nga ginutamo. Pengagliking upaya ng Banal na Espiritu, mibayit kang mga na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mipako king krus mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosin ubyang mebye, tepaitas sa banwa makalukukwaнаling Diyos, ipang lubos mayupaya. Ba't ka rin magbalik yan namang keti, bang mo kung ka rin mabiyempong may agamate. Sasalpan tayo king Banal na Espiritu, king Banal na Kapulungang Katolika, king pamsamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biyala nangga. Amen. ing sabla apapalyarianing Diyos, at ayawad ta kaya ing sablang emalyari king tao, agyaman mabandiya, nga tamong manalangin, Ginoo, maging saup da kasanat sikanan. Ulitan tayo. Kinu maging saup da kasanat sikanan. Paring mabandi, ban ela maging bihag ning karelang kayatinan, nune bagkus ing karelang puso yang maging manimuna rampiban dyan. Manalayan taking Ginoo. Kinu maging saup da kasanat sikanan. Paring bayong pamong mikakwalta, ban era isipan ingeni akamdanda ing sabla-sabla, ban manatili lang tapat king karelang kakalaguran, king pananula at mibagwa, manalayan taking Ginoo. Kinu maging saup da kasanat sikanan. Paring taong may bating ing sabla rampiban dyan, ban ero masulong panandaman ing payit ning karelang kabilyan, at manatili lang maya pilbluban, manalayan taking Ginoo. Kinu maging saup da kasanat sikanan. Paring kalulu, ban ela mayamuyot king pibandyan at may pagkaluban laking kailangan da at migit pa, manalayan taking Ginoo. Kinu maging saup da kasanat sikanan. Paring Santa Iglesia, ban ena paintalutan ing bihaga ning kwalta, nune alang malit ning akit ing kalulu, bilang ing mumunang mayayawas king kayarian, manalayan taking Ginoo. Kinu maging saup da kasanat sikanan. Paring sablang miyaho na biye, bipay naman ang sana king kapayapan, ipanalayan talaking Ginoo. Kinu maging saup da kasanat sikanan. Ginooy kay ngan sanang maging talasuyura, ikay ngan sanang maging talasuyura ke ring kalulu king yatong sinugat ning pibandyan at kayupayan. Ipagkalumuyti king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karinggamat mo. King kapurian po ang kaligayan ladyuna. King kasaplala, tamot ng mabilog ng banala kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan mo ing panalangin at ayin, ayayampang mi king kasalpantayanan at lugod. Manano na sanang iting Eucharistia, iatad na kami king kekang ligaya. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, Kekan temore. yat nayo ring pusoyo, Makayat na ng laking din. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Di karapat dapat ang pong matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon, kaleldo at kauran, pamintuan na ing batas mo. Ing tao, megawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapagmulalan. Yaing maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at pupurian ing kekang ligaya king sablang dapat mo kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Purian da ka ginu, kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa ikaing palibataning sablang kabanalan, ulinit pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibay yung pepasalamat kay ko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kiyat ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi oy pay kamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daraon mi ake kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbamaming pagamo mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyangun abiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga, ngeni manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikawos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpang king kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabi sa kapilan man kay kayo. At kekante mo. Ipagit tamong yaning mikakametong tamo king kapayapan.
Diyong kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Kinuyak matampang tanggap keko, dapat ikasbi nga mano mo, kumayak na ako. Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may giting sablang bagay, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulunin ngayon pinandit, ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo, wari at tsuka ka rin, at pagsametong keng lubusan ng sarili ko keko, mo pahintulot kapilan man, himikawani ko keko. Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin para karetang
laban king COVID-19. Upang mamakaluluan pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kaniting masipita pa mangailangan ni. Adon mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate ng karing dakala tao. Adon mi ngini kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsat me kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. At palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula rin taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawing sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laretang peka po min pambansa at lokal. Bang mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo la rin sa blang pa magkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la retang doktor, nurses, kading sa blang lilingap karing salunan. Bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalan mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagularing ding sarili lo, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanggang kapaynawan, detang miyawan na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon. Bang magobra kaming miyabi-yabi para king kakayap ding sabla. At bang makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang puuning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Bikabyas kami nga lang kasasagpulan kaniting krisis. Layon tayrya na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Ityaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkandong. O kabanal-banalayan duning Diyos. Yang mo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagpus mo kami ikabos king sablang panganib. O maligayat kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes king Kabetikan. Manalangin tamo. O lubos mayo payang ipa, ing katawan at daya ning kaya kang anak, pagkaluba na kaya sanang dake king kayang biye, uling ginuyo, manggaman king alanganga, Amen. luklo kayo po sa guli. Umuna po, dakala salamat kareng minye bundanum tinape king rectory, king milabasa na paruminggo, at kareng minye at migsadya kareng sampaga, king altar at kangapo Lourdes. Update po king kakatamong Media Enhancement Project, ibat karing 24 donors, manibat September 11 hanggang October 1, 170,000, plus 2,000 from Wendy Rivera, anyang October 7, so in total alinob 172,000 minus 116 na bayaran tamo, abalansi 55,000 la rengat tsukeng bangko. Bayaran tayo in 100,000, kulang tamo pang 44,434 para mabuuyo yung 100,000. Ditak niya mo po para karen tao King's Shrine itang 44,000. Tutuki po in promulgation of ASOL statutes maganapya keng tutuking Domingo, October 17, kilub na ning alas 5:30 misa at ing manimun na king misa
ating mag-promulgate kareng tuntunan na ning kakatamong shrine yapin ing kagalang-galang Arsobispo Apong Dong Lavarias. Agatanda kayo pong magaten kanitang misa. Kaibat na nito, i-explikalo deng statutes, deng tuntunan, at kaibat mamiling miyayaliwang opisyalis at miyembro dareng organisasyon para king pamipalakad ning kakatamong Archdiocesan Shrine. Pagkapilitan tamong ing karakter na ning kakatamong shrine Archdiocesan niya. Yulit ko po ing kakatamong shrine Aliyah Parokya at Aliyah lalam na ning parokya ng San Guillermo. Independent entity po ing Archdiocesan Shrine. Archdiocesan niya ing kayang galame, ing kayang reach, ing kayang scope. Pero ing kayang territorial sakop, inimong bakod. Kaya mong kilob bakod. Po. Ing tutuki, yapin ing kapat tamong Domingo ning kapigagan na kan at noveno para kayang pamagsadyo, king ka 5 dala ng anibersaryo ning panyatang ning Kristyanismo keti Pilipinas at king kapat deng panalangin tamo aliwareng pakakalulu nune deng ing Eucharistia at ding pamilya. Siklod kayo po para kayong panalangin. Pupurian at parangalanda ka sa samban at pasalamatan da ka Ginu at Diyos mi, ibaming malugod at maganaka, uli ring mga ragulabagi at depatan mo, kaya kami, lalo na king lalam ning kasalpantayanan at tinggap mi, antimong regalo 5 ng dala na banwa, ami labas, ipanalangin mila ring pamilya. O Diyos ay ipami, ipaniga po mi, bendisyonan mo la ring pamilyami, king malusok mong lugod iba. Mananunasanang ing sakramento ning pamiyaptasan puso, bukluranan lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman, at mikalugod la antimonong makanano ing lugod ng Kristo, king banal kapulungan. Bendisyonan mo la ring sablang pengari, luguran dalasana at pakamalan ding anak, apenibala na karela ning Diyos. Ibiyerasan ng parati karela ing alimbawa na ning tune biya Kristiyano. Saupan mo lang paragulo karing anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo lang ang ding anak, ban luguran dala at igalang ampon pamintuan, ding pengarira. King malugod mong kadingapan, karimilla lalong ipanibala, ring kayanakan ngeni. Dinan mo kamingan masabal, king dapat ming dikilan, bangawan mi ing dake mi, kanita maging santungan ning kapayapan ing pibale-balemi, antimo ing sariling pibale-bale ri Jesus, Maria at Jose karin Nazaret. Saupan mo kaming bandagul aldo-aldo ing tune ming lugod keko at karing kaparaming tao, ban kanita ing katuliran ampon kapayapan, masayang mag-ari king kabilugan ng familia ning ketawan. Amen. Manatili kayo pong makasiklod para king panalangin kang hapong Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes.
Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo po. Ingino manatili ake kayo, At kekante mo. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing iba, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing sa may-ari umeko king kapayapan. Salamat, King George.